Bunu Sancho deydi. Nurbek Murashev'ten Sancho'sunun prямой balası dediler ha? Nurbek aka jezde olabı sizlerge? Patça olabı. Qaysı Sancho'suna? Burul Sancho'sunun balası bu? Burul'un var hatta. Buruldun balası. Burul'un balası. Jaşı qanchada hazır? 3 ası. 3 ası, 6 jaş. Ulaq uyuru var mı? Ulağı var. Çağıp жүресіңер. Ооба, үйүрүн точно билбейбиз. Бирок алып атканда үйүрү үйгө койгонбуз дегенде эми точно биз көргөн жокпуз. Көрбөдүңөр аны. Бул өзү качан келди эле силердин колуңарга? Бизге колмо-кол болуп келип калган да. Колмо-кол болуп. Демек, Нурбек Мурашевдин жанагы өлүп калган бунун атасы азыр. Бурул Санчосунун баласы экен. 6 жашта. Кабагы. Көзü. Moynu. Kökürögü. Bu tuğol taza mı? Tuğol taza, devçisi zor. Aman sanam geç. Jeş күчтүү ha? Çok güçlü değil. Şunday bastırıp koğlaşı. Basıgın bayqайлы. Бұл жер базар қорған. 5-10 айлы. Сілердің атыңар кім болады? Илгиз деген екен ат. Улақ уят қылбайбы? Улағы мен 5-6 улақ салдым да, Қошқарда ынтыма улақтайым салдым. Эми Қошқарда да чоң аттар көп қой. Ооба. Бару аттын түбі. Аттын бойы қанша бар? Бойу şu 1.55'ke çamalaksa gerek. 1.55'nin kem емес, ha? Жебичи жақсы bu. Жебичкен zor, комбайны қатты жеген де бар. Samandı жеген ат, демек бедени түзгеле жесе керек. Анан сап-сары пычан чөптө отурат. Колго жооштугу кандай? Чын айтыш керек, алып качат бирок. Күчтүү миниш керек, күчтүү адам минсе алып качпайт. Колу катуу адам миниш керек, а? Тээп иштемей адаты жокпу? Андай нерселер жок. Жечелесең жүрө берет. Ушу минсең ишин өнөрү алып качат. Туугандар, эми жанына келип көрөсүңөр, дагы да маалымат аласыңар. Биз сурап беребиз. Берген суроолоруңузга жооп берип атат. Азыр бунун баасы канча деп чыгат? 250 миң. 250 миң. Ооба. Телефон номерди айтың. 78 менен. 24 82 67. Кудай буюрса, келип дагы көрөсүңөр, кайта бергиле. Я андан жогоруга ham сатпай койдум эле шулак маалындачы, мен алып келип бир-эки тазалап Демек, баа болгон экен да мурун, а? Жакшы бааларды көргөн. Азыр эми зарыл үчүн сатабыз. Жакшы эле кемитип берем. Кеми дагы болот, а? Даңгелли болот. Содага берек болсун анда, Биз дагы коштошобуз туугандар, лайктан басып каналыбызга жазылып кеткиле. Биздин мурунку аккаунтубуз 2 жумага култанып калды. Экинчи YouTube каналыбызга чыгарып атабыз. Ошол себептен гана бул жака чыгарып атабыз. Көпчүлүккө кызык болуп атса керек, ага чыгарбайм, неге бул жака чыгардың дегендерге жооп туугандар. Биз коштошобуз. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатух.